abusuafo me mo bibia kwa ba de ba GCN TV so midin e de adwoa sechi na efia poku a dodo na efre no Vim Lady oye nsemtroni e wo Ghana hanom na eba ne nsemtra adwuma ni mu a efia poku a ache yie wo papapa amafu bebre epenasem na ode ensem bi atodwa ne nsem a okay na ene say ona no se nsemtra adwuma no pe na feed abonanu a o kire se owu na osanso ekọ bebio a enya de a ode no ho be hye nsemtra adwuma ni mu e wo Ghana hanom nde anase ochina sanso na eye honorable Kojo upon Nkrumah a oye information minister ono so de ensem bi atodwa a o kire se his thoughts and prayers are with the journalists a omo e wo Ghana hanom say na adofode nti afia poku a eka say ina ne say 7th December about to year to e wo Ghana hanom emu nsem na aye bebre Madam Jemensa abebo enipa odi nkunim a e kire say his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na we maintain ni seat no na results no eba out no ana say Madam Jemensa ebe declare nipa we win no ene enye easy e wo Ghana hanom NDC fo no mo so mo engine tu MPP fo so say omo eji etu na threat bebre na akọ journalist fo mo e wo Ghana hanom na nua eye Captain Smart amafo akọwia no amu eja no letter so mesanso aba ni subio ehun sensem akọ bebre e wo Ghana hanom ene threat no dodo na akọ ede ama eye afia poku a Vim Lady ye nim de entia chese ene ensem ekoso wo Ghana hanom enye ensem keto akra na eno ena journalist fo no so eka say polling stations e wo Ghana hanom nyina MPP ni NDC ni CP chese obi a ogina bi e woto ne so abebia ni nipa e wo sa polling station nyamia bebra na e wo Ghana hanom bebra bato no ekoso no nti adenti ena mode sobuni na ebo journalist fo say figures na omode eba out no e yomo a enti no mode threat bebrebe ekwo so say journalist for no say omo enye hwe na figures omo ensa kan and omo so reporting ene eye Kelvin Taylor da not na TV so na tem didi odidi afia poku a enya asem keto akra odi na tem ye papa a oye be ma waware na odi obi ni ratem sa enya asem keto akra na eye time ni na afia poku a wanka hwe threat de bi kwamo so papa na mafu bebre so aye bold abobo eye media houses ni bebre omo din titru pa eye despite media and multimedia and angel groups of company omo eka ho a je say threat ayeko omo so enya sem keto akra na no na afia poku a Vim Lady ode akoto ni Facebook wall na o kire se one de pa say obewu akwasa nso abebio abaye journalist kai ka waji no kra na yentie ensem a o kiro ede eto ni Facebook wall o kire se Ghana Journalists Association, you have surprised me to the core. If I die and come back, I will never return as journalist. Allah and now ordinansa eguniti. Now Honorable Kojo upon Nkrumah so ye nyani say no ye journalist and associate ordino ho abe join the politics. Now abroad threats echo a year journalist for omo eso no. Esan say why a journalist da. Na election be brako so e wo Ghana ha wa witness binti onim de wom e no so wakotro e de ato ni Facebook page a o kire say o de mpaibo etai eye journalist fu we mu echi obobo obi te say efia poku a e na Manase awuni e na Captain Smart a o kire say otawo echi papa ne enti ensema Honorable Kojo upon Nkrumah so ede eto ni Facebook wall o che say adofo yentie ensema Honorable Kojo upon Nkrumah so etro ede eto ni Facebook wall o che say his thoughts are with the journalists for omo ewo Ghana hanom o che say a number of journalists have reported threats and at least one robbery in the aftermath of the 2020 elections. It has been suggested that these threats are associated with their work as journalists. It is of critical importance that our security agencies get to the bottom of these complaints and use all the legitimate means at their disposal to unmask the identities of the culprits, whatever their motive, and arrest and prosecute them with speed. Ghana's enviable reputation as a protector of journalists' rights and freedoms must be
preserved. Manasseh Awuni, Captain Smart, Efia Pokua, my thoughts are with you. Inti, in some way, and Honorable Kojo upon Nkrumah, our information minister. So, it's answer why a journalist that a Waganda Hanu now onim Hawa is see ete and after so, and some I bet to me about Omo Esuntino, or the same way out to Jack, our chess security, a year agencies Omo Waganda Hanu, Omo and Yankem, no Munya Bibi, and Fatreta, Echo. A year journalist This is Maryland, the state of Maryland, and not the one. And what was a couple which you will mean I am for Abba. Now, in an unprecedented move, this year 2020 elections to our United States of America, Nipa brought 10 million and they decay at Abanda our early voting. Now, the reason why that is so no is because for the first time, COVID. Ain't no bebre no mu show say omo beba registration centers no aba beto aba enti bebre eto aba no by mail ye posted the bra wo you post mu na wato aba na de akọ omato aba no de asonko ewo America bato no say Ghana ye to aba presidential any parliamentary elections pe omampani na mrahye bedwani America ha no ba omo de ne ye emu oden kakra omo to aba ma omampani yato Senate, yato Congress, governors no. Na sana masan to ama judges na. Omo be call Krobia Nasa County, state bia omo court a omo be kwa koye adwuma e wo honom. Na de e won wan say me di Ghana fo ni be echi. Eko polling center honom camera nko ho de ba omibusa permission e ye ko ho. Ye ko ho ko to aba no mo san to aba amendment nsakraye e wo mo emra ni mu. Nti omo laws mienu part of voting process no we call electronic voting now ombusa say uji tumu say state of Maryland say yenyen sakaya say yemfa oman ni sika enkoya bond ni ade ana na wa take ope ane ana wa chusu ope da bia na wa chusu ni nyina aka ho nti na ye sonko wo Ghana ene America for the na say de wo hu no esa COVID nti no mo de abato na bedwom nti we ye stadium Redskins for stadium ene wa ha ena omo ye na kaka ne omo ye no school baby kitu e bi ni ade we de COVID nti oso omo ye de bedwom say de enframa betimi afa ho na edi akone aba ne ade na nipa bebra me ne omo kasa ene nsentofo bi kra omo ye adwuma no obi anwo aye ahokeka obi ani age a bebre ena ekoso we chi ahwo to aba no oto aba ne we e beche waduane niama bebre ho no ma ode ha de no etoto Ghana bato ho very similar efe said the party agent ever a polling station be a more aduane a more nsuo ni ade saa we kwa de ankrankra individuals and omo ma aduane omo ma nsuo ya ma kwadu ebi cha mask o ha free entoko bi ensi hanom bi a Ghana de anke beka to menkoje NDC mask menkoje MPP mask but I had obi etumi chene ade a ye free hanom a ye ba ye na ye nyina ya ma ye bi a me kra na me man koto aba ni bi a mi di Ghana for na chikra no na omo di kakra ma me I vote a sticker magic ede ashe eyi mu se de ebe ya dance ache Ghana for ti I vote a sticker no eni ewu a na omo de ama o chese ane wato aba no ewo aha se ti so far ye de ye hwe kwan se won hwe yi a bebre adwe omo se omo to aba ni wi a na won hwe ana basabasa kakra ba nti uko ni yoku se a stores bebre asha ase de ntabo bram omo glass no anim se de ba ntokwa bi a na protest bi ba ombetimi abo omo ho bai nti eche ye beko DC ene ade ye dika akọ baby wo Virginia asa na ye ba Maryland ha no ma eno so vote no abato no koso boko nti vim lady all the way from United States of America Maryland Virginia ene ye won ye beko DC so ye besi wo ho bia so ye de beto ene no se Ghana fo bebre wo ha a omo to aba pa omo to mani omo chese omo bo ho den bebre kra di kan to aba ndada nti ye ba ye kra na chese Ghana fo de to aba no na omo to aba kra wi a ebinum de omo ka echi no omo nele omo eto aba no